će daj krila i moć da u klubu gleženi zavodim te ne vide bol, ali tokom večeri. Muzička zvezda Maja Berović nedavno se okušala i u kozmetici, lansirala je kozmetičku liniju Maja Beauty Line i sa velikim uspehom je gotovo iste večeri rasprodala čitav prvi kontingent. Toliko je bila zauzeta prvih dana prilikom lansiranja linije da nije imala čak vremena ni da se javi na pozive za intervju. Pa, ne mogu reći baš da je sve otišlo, ali da je bilo fenomenalno, bilo je. Šta? Bilo je fenomenalno. Šta to znači da je sve prodano? Nije, naravno da nije, još uvijek. Još uvijek nije. Ovo je najeksluzivniji deo kolekcije. Pa imamo valjda dovoljno proizvoda da ne bude sve prodato za mjesec dana. Koliko god da smo želeli da budemo ozbiljni sa njom tokom intervjua, ona je sve izvrtala naopačke. Što se tiče karmina, svaka izabere neku svoju boju, ono što voli, dosta idu setovi, na primjer ovi sa olovkom i karminom zajedno. Što se spada u onu paletu koju si tamo kad si se šminkala i priča muzičkim potečecima, a šminka tema? Kod one Leja Stankovića, koja Stankovića? Molim? Ništa, kad sam gledao intervju tvoj kod blogerke Leja Stankovića, umjesto da odeš kod Dušana Petrovića, kako se zove, ti pričaš o tome o muzičkim početcima i šminkaš se. Ali si pokazala lice bez šminke, ja ne vidim neku razliku. Dobro, a što je tvoje pitanje? Moje pitanje. Dalje desna, koža desna, zbog tebe se raspadam. Ja kao pešak, te živi pesak, uzimaš me tiho, sebi kao sakaran. Na kraju je ustala i upriličila demonstraciju šminke zvane Maja Beauty Line. Jel kao pešak kroz živi pjesak? Ja kao pešak, ti živi pesak. Pešak, znači ja kao pešak kroz živi pjesak. Pesak. Ali pješak. Pešak. Da. Pešak. Jesi propala kroz živi pjesak ili šta? Pa, šta sam rekla u pjesku? Ti si moj, ajde zavedi me. Demonstracija se odvijala u fotostudiju Dušana Petrovića, pa smo ga zamolili da na trenutak i on ulepša kadar našim gledateljkama. Žuta i plava, koja se dobije, zelena, jel? Tako je. Ne, ajmo da vidimo, zašto si mi previše ti je kolekcija nekako... To, mutno. Samo da obrišem ruku. Šta mi je mutno, Nikola Majkić? Idem papir. Boli me ova tajna, a ni goli odoli mi nađe sjajna. Ono što usledilo je demonstracija na muškim konturama lica, jer Maja tvrdi da ima određene boje karmina iz svoje kolekcije i za muškarce. Ono što je zanimljivo, karmina je nazvala po svojim pesmama, a evo barem delimičnog nagoveštaja onoga što vas čeka u nedelju. Evo kako Maja iskusno nanosi karmin, u ovom slučaju uredniku emisije Ekskluzivno. Ostatak pogledajte u nedelju od 11 časova u emisiji Ekskluzivno specijal broj 7.